Živjo, danes vam bom pokazal, kako se pripravi ta prava pašta carbonara. En kup enih variacij je, smetano, pa en kup zelišči, ne vem kaj še vse, samo par sestavin je. Panceta, parmezan, jajce, pašta, začimbe, to je to. Gremo! Probam, če je treba še kaj soliti, poprati. To je to. To je pašta carbonara z nobenimi drugimi dodatki. Osnovne sestavine, tisto, kar pašta carbonara mora imeti. In to je to, brez filozofije. Dober tek.